Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pereng kita bisa maramihan pero Allah subhanahu wa ta'ala ini istri pasal kiamat ini inna be inna yawmal fasli kene be kene inna yawmal fasli kana miqata. Okay. Si simple box bang ini iakan na mi'e dahat mi'e aja. Tibisara ko iakan na. Inna yawmal fasli kana miqata. Yun. Tama mi'e kita, balik ko, balik ko, bisari balik kan. Atas bukan. Kata simple, si zero. Peki impregnan subjective ko ito. Pero subjective ko ito gero te eruti mit tafsirin. Pegi ka ko ito news do akhbar basa elo ko ito kiamat. Ko ito kiamat. So kaya kita hante pegi peri elo kiamat tin elo so kita kapi sa ano magape magri kita hante po sa salmian ato po sa so akhbar ko ito basa kiamat. Pegi kiamat nge penia bangges elo jumaat. Saya nenuin saya elo kiamat sa nenuin. So agak tadi walau kita mencari kagat. Ini na subject bagus kita mencari. Kita mencari kita kagat penen kiamat ne. Kita bang kita aru kapir kita. Asal damu amban story supaya ini biar bangnya story saya dapat sehat tapi. Dapat sehat tapi menu lagi supaya tema tapi dok supaya pikir tapi asal istirahat kita supaya pap begitu tapi. Diban to na may bisaya sa to ga dursta ga to yen pege menu me musawajin me masabsin pa yan so ibang in story pa sa elo kiamat subay kit bi bang kit bi lumengan pereng kit bi ano ko pege asal ben asal gari asal katen na alabiyat asdi asal hidupusan ni kiamat sabian pereng kit bi subay lu na to lu na ka subay tema bi bang kit bi ka pa sa elo kiamat pereng kit bi pakere bi asal muna bang kiti megbemes kiti bang ine tebot misal lo kebat sige kedua terong sumian sumida ada usta tebi asal bang kiti bang piti kahagat samian asal ge mencari sumegwa problema lai ge tenute bin Allah taala inna yawmal fasli kana miqata awat kun muhadda min Allah subhanahu wa taala ge hante nime kerelu lai betameliin sumai kita le asal sumai tema tabi asal benal le kamatin dia bang kiti bitakal di suan pasal lo kiamat dumen magsay duman lagi na sumay kiti pekus to wait asal siku itu asal ano tabi ene kemite tim bisamya pageduk ba bisa kipeg memes duk kipeg takama bang ine kan tabi no ne magdelam kuwiri atau magdel sa lo kiamat samya so ene kemali lay pinain sumu atau mian picamian samin wallah kiso kita hante supaya ini kinagatan bisara Allah subhanahu wa ta'ala inna yawmal fasli kana miqata elo kiamatin asal gay penia menggesi waktu na ini nang andang tara sa ginanta Allah subhanahu wa ta'ala nagay kita mencari ke penelo so bagna story kagat tabi asal elo kiamatin asal pinenia atin wallahu subhanahu wa ta'ala gay kita wante bang sumian so bang kakatan kita pasal elo kiamat supaya kita bertakama supaya kita asal agan migpir baranda sa amin pagka bisa sendirian karena ini supaya aja problema lain makakapagay ka ko ito duman aja si Pilipinas mismo ito introdun niya ko ito sa saplag supaya gay edusta kita sabihin na bisral supaya aja ikiruan pa magkirhelo si panimasa elo sumatinin masa kiamat na ito bitsaman kiamat na mga abisa supaya si kita bang niya in story pa sa elo kiamat asal kahagat TV kaya mencari kaya kahagat bagaimana pindah kaya kahagat na kapir mam saya kapir supaya yang kinahagadin kaya menirin nag-story lang sa amin pinahin membahas elo kaya patay ko magkirhelo tiya bisa natuanin inna yawmal fasli kana miqata ni atat asal waktu na muhadda na Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita wante bang sumiyan pinitek ko Allah subhanahu wa ta'ala supaya si kita yang memang in story pasal elo kiamat
Perehing kitwi asal pikir tebitet bang ini binuat tebi bang kita berdoa pada Allah Taala. Kok biasa bisa gitu bersama. Muslim ini telah pun ini pernah tebi jawab pasal tebi subjek tebi tafsirin suai pasal Allah kiamat. Ya pasal Allah kiamat sumian pedeka. Iblis rakyat dua ko bekerhel dua amat. Mian kayak mana kita ko bekerhel lu suai dia gitu tebi nakahan. Gay penia Allah kiamatin tak tebi kahagat suai bagi story le. So kahagat tibi elo kamatin niya kahagat tibi elo kamatin niya subay bang nang story pero sa amin da kahagat tibi kahagat tibi bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay peni elo kamatin samantara gay petek kad helu so surat tibi ni gay petek kad so hetin ni alamat dari elo mungkin peni elo kamatin bangay ru peni abangga pero bakas tege tibi Gak perlu bekas televisi tibi, gak perlu bekas nanti kita tibi samian ini semua bisa tibi tu, bukan bang elau kamatin gak kita wanita bang semua peritek ke Allah Subhanahu Wa Taala, gak kita wanita bang semua peritek ke Allah Subhanahu Wa Taala, semua gua bang elau kamat asal masih niya, ini pusat dunia tu, soal kiamat, wallahu Subhanahu Wa Taala samian ini gitu tibi, ini dengan samian, us tengah-tengah, pelekes saja bisa lain begini, pekam apa pelek, anu, ni alamat nih, alamat nih. Gay peni ada helu alero kamatin samantara gay per helu gay pegua ini alamat ini. Gay pegua be alamat ini. Dia pen alamat kiamat yang diki dok haje. Amerika ini tahati nawa tene kena kote ini me kono le mamsa ne bisa kana be sama anu. Mian sene me kala manusia bekat kesilasa bian agen ne ini maghapan ko kutuan sa ina mo man alamat ne pwede kisamian sunay ga pa mehjehin yung damuha tagatang na pan alamat kiamat etin kiamat in tapit ne nibite Muhammad sallallahu alaihi wasallam misaraya ko pinro kiamat in ko tangan ne samian ngane pwede lepo etin nagabe na ko ito sa degi magaro ang patatos tahon Nabi Muhammad dok ano nga sa petek elo kiamatin ete ga sa pwede kiamat samian ubus eme puas ang banmian tabi sarwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar ini sung menu ini gak pepetek ka naga begitu hante bang sumian peni alo kamat nang kan yang lagi story samian kita kakat TV sumai gua kena kakat dia sa alo kamat masih dia samian sumai kita hante bang sumian bang alo jumaat subang berjumaat ini atau jumaat balik atau bang baca sempuk dulu bang bulan September Oktober gay mungkin kita mekano samian sumai gua ini kiragat dia le kiamatin asal masih bekas inanta dia Allah inna yaumal fasli kana miqata itu waktu samian ini waktu samian pinetek ke Allah so kayak kita maksudnya dehelu amban ketek ka elo kiamat mian ekka me hatinen inakan musikite be pele besar gitu bi pele be tinati samian mian ni apinne mian ni adam buat ini si mahdi makhluk si mahdi petetek ka wallahu subhanahu wa ta'ala tu nekura tak bulak dunya bakas tekete bini atu si mahdi nekura presenter tak bulak ka gen peni Allah kiamat semata naga pegu manusia ini enggak pernah bakas tekete si mahdi si mahdi na bedengar ka si mahdi sudah atu nekura ila magtrabaho si Jeddah si McDonald kaya bang sini kalau mahdi na sa amin na mahdi ni nekura sa amin pag nekura tu tak ngantan tak bulak sa amin sa amin ubus mian khuruj ala war ad-dajjal nia pegua sambanien nia petinen dene pegua adam bua makhluk pegua Allah Subhanahu wa taala ini pene syaitan ada dajjal mian pene asal makhluk ini asal pegua Allah Subhanahu wa taala mian tinen men sedia masih bisa menu gitu asal pegua waktu ya asal anu bantu manusia mian tege tatak kata lu ini kafir itu manusia amin kafir, itu kaf lupa duk ini kufur duk ras amin. Bang magkabas kata alwan sa amin kafir. Ini tandaan itu ini bang nuhut basag ano naman namalan. Basag gini, basag dakwanan, basag mikado ano betul asal basag enunan, pikito na enuhin asal parasatnin. Bang magparacek kumatagnan asal kanya tedo, pagi angin tapi kita wena surga hapanin si manusia suwak tunganda wasamia. Tapi kita narkain tapi kita wena surga power bar Allah Subhanahu wa taala pagulong tuju subayan kemon paghatina bar Allah Subhanahu wa taala. So asayan amban makhluk Allah Subhanahu wa taala samian alamat kiamatin gay penia sementara gay peteka palabi me karannya.
Siketelu may pesuno nuzul Isa bang tekka ni manusia ini makhluk ini si Dajjal ini setan etinen nasat muslim kemon pineturul Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Isa alaihi salatu wassalam beginin menutan di mian nenuin mian Kristianin mian bahasa Isa ko itikad na yan Isa samian mian naga gatawapate Isa walakin syubbiha lahu mi'udiyata inangkat wallahu subhanahu wa ta'ala Isa duk ngawan-ngawanin sa amyan pinapati subago si waktu petekka yan si Dajjalinin pinaano balik pinaturo lu Allah subhanahu wa ta'ala Isa pintalbisaran na mga etining ngindipendihan magdawa sa manene pinte dembuwa ato magdawa magdilam kakafir petek sa Isa alaihi salatu wasalam ngawanan manusia tadawanin etinin magdilam ki Islam balik sa amyan sarta nagkipagbono sa samihan yan si Palestinian pagnuhan sa samihan sampai yan inabinin yan nagbono sa balik nagkipagbono ni Isa yan pinte si Dajjal na rukma yan magkitut si kapir sa samihan yan magkipit si Dajjal yan nagbono ni Isa muslimin yan Isa ni si Dajjalin yan pinte nagkapirin yan magbono sa samihan yan di ba ni pinte nagbono Isa asal magharap ka baranta yan na ito ka magkastikete bika Gama kasi tingkat bisa no sayang gebono si Palestine sa samian sila sa magano ka palo kas subay sa petek kaini si Palestine pwede petek si Palestine atau si Syria si Darul Manatul Bayda si Ben Isa ini petek si Syria nagama kasi pon na yan yun na luod katin agin na malahain si Syria ko ito ano nagbubuhay na samian nelo ini ka petek ka wallahu subhanahu wa ta'ala gape etinen nainin nagigit kagad mian gak petek kami ini mi alamatini ye petek ka leukematin sementara apege petek ka ye me tibisraini ubos pesuno ambanien mian ad-dukhan ini ad-dukhan dalam dunia ini ngait matangum busamian kayak kita wantabung Dukhan basta pinta sa umbuan mo yan. May tikemon doon niya nasa lindem sa amin. Gabulay. Galindem mo man. Ito yun, umbulay ato gabulay. Pinta ko putmihan. Pinta putmihan de. Pinitek ka. Nakapagkastikidete mo. Kapin magkaspetua. Antag-antag si Pilipinas to Saudi Arabia. Ano kapagkastikidete wala-wala. Kapagkastikidete pero basta. Ito yung ngumbo. Ito yun. Magkano nila po niya hangga. Magkabon nila po niya sa amin. Ito si Galindia mangga sa amin. Si kaya pesuno, tuluy Shams Magribi, ini tapit ni. Nagpinda Lewin, pego abitu presente Pio. Presente Pio. Na ito, sige tibi, amban Pilipinas, kitibi, ang kata-kata, kitibi, tumantuan kitibi, masalmasi. Kitawa, tibi silangan niya, salipe, kung Lewin, ito gabi. Nagabi, nagkita kakad tibi, yan may magbisara-bisara pinasabi ng leukematin, gabi. Ini tapit ni leukematin, mian bang pinne peruan Lewin magbida na peruanen amban Peru amban sila amban sedepan pe ano pe silangan pe sedepanen tinen ini tinen buat amban element sa tapit ne elo kiamatin sa mian binani Allah subhanahu wa ta'ala sumegua bangga ipege asagepe idebe geipe petek elo kiamatin iring kakate bila kita kagat sime bisan pesaing kepen awliya na mga kahin sa amin pero elo jumatian kiamat atau bulan kiamat kita kita bikahagan bangga makastekete ini so makastekete talabete ini na okay nagkakagana dito kulustan ito nang asal bakas na belawa may kiamat besaramian pesuno niya apin na khuruj dabba niya binatang pinetek ka Allah subhanahu wa ta'ala sa akhir zaman binatang iso ini pelabe ko sa kam koronia oras tebi tutul ke rembo-rembo sa amin Isa sa amin niyan enuti rin ini binatang ini nanti dabas amte ko asisekeyan yatinan miyan pinne luwenen pinne ko luwe manusia nagbayo-bayo enunen baranen ko bustan ene binatang ko kura atau ko ibaran ko miyan miyan asat ini be nimer sabi be bustan na so luwenen be manusia kemon duknia kemon enunen ni akemon pini ala separanne alwan bewan kemon kolorne ubus hedjanen koknen lesi de talangit awajenen
Edem buat do binatang ini. Pinitek ke Allah Subhanahu wa taala. Pinitek ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhir pendok dunia edem buat do binatang ini. Misalnya, saya bustan, so ini enggak pasti kayak sini. Ibu sampai pinai lu edem TV kita tapi pinak haji ne binatang dinosaur kayak so aku tuh kan ada dunia kan. Wallahi zaman internet ini aja mengenai sama. So ya hawa haji binatang mana kan edem buat dunia sana. Katanya pendok binatang ni. Tembuat, nasulit ka ape, sasakatan niyan, pero mga dapat sakata to binata. Nagabing pitek kasi kita bi. Gabe bagas teke sa tebi, tenu tebi sa miya nene binatang. Ubus, elaw kematin gay penia banggay bang taman niya ape Quranin to si antaran tebi sa miya. Niya oras Quranin tahalam ban kita bi. Inaran wallahu subhanahu wa ta'ala nangkan naut kita bi. Etinen si niya oras tebi asal Quranin mian pasat tebi atawa bisan negay pintet tebelik tebi kemon bastani ajar el pengetan tebi samian niya oras te inana niya oras inana Allah subhanahu wa ta'ala inangkan amman kita mek islamin tu kinangkan amman kita ben musafir Allah subhanahu wa ta'ala bangga niya tebi ini lepas na manusia ini amal kemat tinda maksudnya bangga ape ti ape tu musafir niya masa musaf niya masa Quran samian gay pe niya elo kematin insyaallah gay pe niya elo kematin pergi masain samian mian etinen ene sate bitu ene me tutulanin bangga ada Quranin manusia migdemine migdem balik ni migdem kajahil ga adanya kafir ni manusia itu syukuran ti Allah subhanahu wa ta'ala hindi adoras ti samian besar ti Quranin atau mian pejete ti Quranin debe perejein samen me senduelo niya oras ni inana amban kitewi Quranin ubus bangga na niya Quran sigitewi magkajahil manusia pag magkasahil manusia na inipengkaan niya depas niya ubos miyan pesuno so abin asal niya tapik niya yan ay manusia ay nga na paghidyan may muminin we talarak ka ba miyan talarak we din buwa lela manghabasa mga lalaki talarak ka ba miyan nga dapat nabang na manusia ay nga na paghidyan niya asal ka niya ina sa Quran nga na niya karena pekerjaan talarak ka bamian. Na suwi ko itu ka tikete, ka bana. Dengan talarak suwi nam bahja pin irjal ilwal samil likus dan samil kan am kalar kete. Suwi si akhir zaman gay penia elaw kiamat samantara ka bahin nangi. Samantara ka bahin nangi gay penia elaw kiamat. Suwi ko bang ne us talarak elaw kiamat penia ne. Yatin penia Allah Subhanahu wa taala. Itu akan da kita dikahat bang niya akan kita penia bas elaw kiamatin. Sumumian atau jumatnya ne atau bulanian ne gigi di tengah sampai sudah gua kiragat dan biasa elo kiamatin dia ditek ke Allah Subhanahu wa taala. So kita hati bang sumian. Saya ubus gay penia elo kiamatin samantara gay niya telu yani no. Ano, yan khusuf. Ini bang kita siakan. Ilahu elo. Tiga bang bulan anu. So bang elaw ilahu asal lembuah so hade paginutan asal en lembuah asal kudrat Allah subhanahu wa ta'ala anu tibitet liang ilahu elewin so bang bulan dan tigitet so bang elaw liang ilahu elewin nan sinin gay penia elaw kiamati samantara gay telu ilahu elewin min telu ilahu elewin lembuah amban mian lesi masri si sedepan ubus tikitete bila usadepa lewin duk dembua si mensilangan duk dembua kilewan dan tikite tu si Jaziratul Arab si itu si Belatara ini iya mintel tulu samian so banggaru penia banggai penia lew mintel ini dakam tirale duk dakite bisuse duk dakite bikagad illa kiamati enggak pepinania Allah Subhanahu wa ta'ala ubus nia manusia pel selaw kiamat mian niya pinitek ka ebot wallahu subhanahu wa ta'ala lu si Yaman narun takhruju min al-Yaman fi Adam ebot alien etin piano salain fikite sinedem kemon dunya sama ebot na wajene usiyan yenunen mian ebotien mian hajenen pegwa si Yaman sa akhir zaman pegwa si Yaman ebot mian Naku itu hati wa tibi ku itu sengi pekbono de. Pekbono sa men pina mate Rusia man sengi de pek musibah sa men ka pana sebut tikete tibi lu. Hine pusan den
puas ambanan butian niya pinetek ka wallahu subhanahu wa ta'ala beliau hab tamanan beli ini pusan akhir kiamat ini. Bangga pinetek ka beliau ini beliau ini. Beliau ini yene ngeddo kemon nyawa manusia. Ini mengedok kemon nyawa manusia. Mepete kemon nyawa manusia ini penerih layyina taqbidu arwahul mu'minin. Ini. Itu dengan malaikat kasi si waktu ko itu, si waktu ko itu malaikat kita hindi. Mengedok orang buah samen tiru kita orang buah. Si akhir zaman kinontrol malaikat Allah Subhanahu wa taala sumegua pinagsumpay awan kemon beliau pertekanen ngedok kemon nyawa manusia mukmin. Mukmin sa Mukmin. Kapag mukmin. Tapi selain sin mukmin. Kemon mukmin samian petekan beliau yen mengedok nyawaden penuton nyawaden yen beliau le samian. Pekubus mate kemon manusia ini. Mate kemon manusia ini memete sine kemon mukmin. Mete bihin kafir. Pag kafir manusia ini larak dan dengan lubuh ganana hetirin kemonan ne mangki pinetek ka wallahu subhanahu wa ta'ala inna yawmal fasli kana miqata. Ini waktu ini. Mu'minin urus inado Allah subhanahu wa ta'ala ini yang nyawanan pedut si nyawalay si beliulay mate kemon bang sakanap enen mu'min tiada wa beliulay pedut si beliulay nyawanan kemon metebihin kafir pek ubus kafir kemon elum mangki piretek ka Allah subhanahu wa ta'ala si ini paglarak ini bisramian inna yawmal fasli kana miqata ini waktu petek ka ede Elaw kiamatin pinetek ka wallahu subhanahu wa ta'ala. So banggairu be nakastibisrate me angga petek ka dia darus ta te ene mga kalay. Darus ta te storilay so be kaharat kitebi. So kaharat tebi asa elaw kiamatin duk na sa ko mesep sigitebi. Duk kite magkabati. Duk kite kepek memes, duk kite kepek pangadji kepek sembahyang kepek pahap pagibune hatin bang de binisara elaw kiamatin sa amyan dumen bisara diki. Besar diki yakin besar mulai tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala mulai tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala supaya kagat tebi supaya mengikan hagatan bi bang sumian peritekka dumen hetinin magkabayanin siya mag-story sumaya uwa ini magkabayanin mga tanahil o kamatin Allah subhanahu wa ta'ala na ini hanggang besar ako sigiti bi duk kita bi hetinin ngayon magkisusihan ilang kandante si Pilipinas penin ko ni kiamat la itu ka pagipig gasua atau ko ni kiamat tu ulit si Pilipinas ka nangai gagiti gagan nagsumbay akemon yan magsumay akemon heteng ga niya kiamat Saudi Arabia Pilipinas atau Amerika or pa ga gai basa free gai heteng sinisali wallahu subhanahu wa ta'ala sinisali wallahu subhanahu wa ta'ala asal inanan wa ni kemon niya nene dunyahin supaya manusia yang kepeglin da pinis Allah kiamat tetinen nene menggem dalam surga menggem dalam neraka waliyadzubillah tetinen amban karan Allah subhanahu wa ta'ala ninin nian emen te bisrakun nian nun haja nian kue dari story haja nian duk haja etinen pengetianten bihaget pengetianten bihaget nian duk kita begini ketut sime enule sime bagi story lay asal Allah kiamatin benar dia mencari kita terus tadi sumegua gay penia samantara gay penia ini bekas tebistratenya bisa presiden historian kita bi dah kita bi kahagat pilihan dana ke usa atau dana ke mole atau dana ke lumengan samian mian kiamat ni dah kita bi ketinang kahagat sumegua kahagat tebi yana nabi tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kita ini semua dalam kitab tu mian sayin kahagat Allah kiamatin makin kagua dane pente kete satu bisinduele sumegua bang teklete binan larak ka abamian suwen hatta bemesten bi angkan nikiti bi kuito bang niya dapat kam nikikesin maghaji kam pegi niya oras ne bisan dugite pata maghaji kana pegi jante bi kana pegi jante bi niya talarak rajulun nabi inena dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam lelayan penne mian rasuitin ketinen petek amban nene petek amban habasa ini bistate be yana lahat habasain ko itu pinikeriyawa na lahat pinikeriyawa na pinikagana kabasagni wa taabut si akhir zaman ni hinangan wallahu subhanahu wa ta'ala fawar atau kawasi ibaklar kaabahin si amban nene rumiya nahi tanda din
Itu Allah Subhanahu wa taala pinaglinda-linda sa amin kay sa dimensi ng buwa. Dimensi Saudi Arabia, si Pilipinas, dimensi Amerika. Sa ano subay, kaya kita wante mang sine sumusumud pinitekano ni kay sa amin. Niya oras na itinin niyan manusia in paglinda sa amin. Na manhawas sa amin may ala may kay mekano, kay gani may ko sa ko to basta may hawas may sumal kita sumal ato may Eritrea, may Ethiopia, basta may looban siya yan apasay. Ibisto na mo ang Mandela piano, ini makalarak na mo ang kamihan, siya makalarakihin. Ubus pain de basa, teed doon newe de yene kakayaan may dalam kabamihan. May kunusnin, may pangarta alay dewa kabamihan, teed doon newe de sa amin lai, siya may kidoyehin, duktandaan ng lai. Way pinebet at sisiyin kawasayin Allah talarak wa Allah subhanahu wa ta'ala kaabayin sisiye ito yung tanda si kitibi yan ay kaabamiyan asal kihati kana gunani sa Allah subhanahu wa ta'ala kana gunani sa amin ang kanekone si Omar radallahu anhu sabi kibisara ko kaupin harap na bitumiyang kaabamiyan bang dumen hadja kaupin o kaubato sa lasot biyan pinne nukamiyan tikite kupin na Rasulullah sallallahu kaupin de Rasulullah gay kaupin de Gaya kau pinne me urung aku kapan? Gaya kau urung aku pinne perkelatan sa amin pinne si hadal aswari. Ini hawa basak iman si ini semua. Soalnya pergi kapan rapat pergi rasuman pinne uk tiga bisa. Mau saya nasi gaya uk. Ini pergi pinne makapat gaya mekelo. Depende aja. Tandaan si akhir zaman talarak iya. Depende makalarak supaya talarak iya wadah muat adalah sama ini kami ada betumian. Tandaan si Umar sama ini sebetulnya besarnya. Supaya tandaanin Itinin bisan peine sa amin kawase kana kawase si megwa magkiwasin ng buwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yan mian sirul nga kan ko pisi mian sikiti bisi terambakan lahat bi na pero nakam susi kay pinalo kay hati. Dia bisa tuan. Atau si Abdu, si Anas atau si mian Hasan si Ahmad sikiti si Malik, le si Batu, si Malik si Bok si Batu. Tapit pinain no lu, tapit anuhin tahikin basa ko pediata. Na yan bang tahi kire naman ano man kaya tsunami ini. Lino kang mandeleman may tingin. So bang elaw kaya matin. Daki kami kahagat bang gay pepenia bakas tabistaramihan gay pepenia Allah subhanahu wa ta'ala. Suba asal masih asal pinenia. Sumegwa bang waktunen sini Allah subhanahu wa ta'ala megkausain sa amin. Nagan ko ito asal lino legok dan dunia pag ekka story. Ekka story pinabas elaw kaya sama katalaw talo sa amin. Wallahu alam. Nagan kita bitene pag ito penuti ko sa amin. Eko mesep ko sa amin. Kaya suwe bang niya oras mamus dia pangaji. Enunte bisa ada buat kita selesai tiada buat kita ini. Isa sa amin pitikanen. Yan me dabaman sa amin bentuknen. Yan me ru enoate bisa sama sume puaste puasan ke barang rutin bi. Yan ene pitikaji te bisi waktu ko itu. Ngakan berarti bisa aku sekitain bi. Ini yung merapas di kana mi kata. Asal kita tania ina law kiamatin samantara kisi waktu na bakas ina Allah subhanahu wa ta'ala sa amin. Dahil yan, ini sabda naro may record gani beta inute, PMS bilang PMS sa kita bilay, naruk haget inutin bi, pigimantin bi, na dumen kita takhagat, di kita bikhagat, sumego may palasapayan, may yan, nasa ibisara sa kita yun. Sumego hagat kita bisi, ini kantan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sa mamiyan, miyan bangni agam lu matang masape, na masaka may tayo, may talukayo, box, mian bangka na makin na pagbisahan tadi pagi ruk na atin itu na makin na kita magano por sa bisahan men pagi bangka na ano kita pagano pagi besar ka ini kamatsa ka na yo siapa tu Ini artista kita Agak itu bisa sebenarnya pakai kalau meskipun itu yang program kita kalau masih gitu. Ini me falsafah me Itu kedua ini pakai pola. Bukan kematian pulang kan kau yang dari sini.
final, kalau Saya baru. dem TV di sini.